Igitondo cyiza kuri mwe mwese muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mutwumviza muherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Turi ku igenekerezo rya 18 Ruhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye, amakuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya nino, cyane cyane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone. Ku batarabikora amanuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona nazogera nyine nako fyonde ko, hama tuje turabana mu makuru tubagezaho bya misi yose binyuze kwigenekerezo ryanyu naryo ryacu. Ndababwiza ukuri ko Afrika y'Uburasirazuba hari gututumba intambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Burundi. Aho ngaho hari gututumba intambara ikomeye cyane, mu gihe ibi bihugu bikomeza gushinjanya bikomeye cyane gufasha imitwe yitwaje intwaro. Murabizi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashinjije igihugu cy'u Rwanda kuba gifasha umutwe wa M23. Igihugu cy'u Rwanda nacyo kigashinja igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha abajenosideri bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo ba Fdlr, bari mu mutwe bise Fdlr, bashize bakoze jenoside Mata 1994 yakorewe abatutsi. Igihugu cy'u Burundi nacyo mu minsi yashize murabizi ko cyashinje igihugu cy'u Rwanda ko gifasha umutwe wa Red Tabara ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda cyumvikanye gihakana iby'ibyo birego kiri gushinjwa n'igihugu cy'u Burundi, kiri kuvuga ko naho gihuriye na Red Tabara. Kandi igihugu cy'u Burundi binyuze muri perezida wacyo Nyiricubahiro Evariste ndayishimiye yashinjije igihugu cy'u Rwanda avuga ko ndetse banacumbikiye uyu mutwe wa Red Tabara, bawuha imyimenyerezo, bawuha intwaro zo kurwanisha, ngo ari bo bari kugira uruhare mu mutekano muke uri kubarizwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ariko tugiye kureberana hamwe byinshi bikomeje kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere yo kureba hano mu burasirazuba bwa Kongo, turaza no kureba ku mumeko iri hariya ku kibuga cy'indege cya Goma, kubera ko mubizi ko ejo byari bikomeye cyane, haraswaga amasasu menshi hano ku kibuga cy'indege, dore ko byanavuzwe ko ubu ngubu haraye abasirikare batagira umubare, bitewe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ubwoba bukomeye cyane, ikazana aba special force bo kurinda iki kibuga kugira ngo M23 itagifata mu ijoro rimwe, dore ko byabateye ubwoba bukomeye cyane. Muri make ibyo nibyo tugiye kurebaho, turebe uko hariya mu burasirazuba bwa Kongo nyine uko byifashe muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru, ngo ni umunsi wa Mungu. Ndetse turaza no kureba byinshi. Icyo usabwa ni kimwe, raba munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazogera nyine nako ufyonde ko, hama tuje turabana mu makuru tubagezaho, amakuru atosoye aba yanyuze aha ngaha. Kurura agatebe rero wiyumvire byinshi biri kubera hano muri Afrika y'Uburasirazuba. Twihuse cyane n'abatindiye, mu nyemerere duhere hano kuri uyu mubano w'ibi bihugu bitatu, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mbere na mbere reka duhere kuri iki gihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi twumvishe Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashinja igihugu cy'u Rwanda kuba ngo kitera inkunga umutwe wa M23. Ibi ngibi Antoine Felix Tshisekedi yarakomeje arabivuga, ndetse akajya yongeraho n'amagambo yisebyanya yo gutuka ubutegetsi bwa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo ngibyo u Rwanda rurabyihanganira, ndetse no mu matora ejo bundi yabaye yo muri manda ya kabiri ari kwiyamamaza, yavuze ukuntu Kongo yatera Kigali, ndetse ibintu benshi banategereje bakabura. Avuga ukuntu igisirikare cye gifite ubushobozi bukomeye cyane bwo gutera Kigali,
ibyo byose twarabitegereje turabibura. Ese benshi bakibaza, ese Antoine Felix Tshisekedi ahubuka mu magambo avuga ibyo atashobora gukora, ariko ibyo byose abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaje ko ari intsinzwi ikomeye cyane, kubera ko ari kubona ko uyu mutwe wa M23 w'abakongomani uri kurwana igisirikare cye baharanira uburenganzira bwabo barinda abaturage. Nuko yabonye ko bamajije kumutsinda tayari, nuko yamajije kubona ko bamurusha n'ubushobozi, dore ko umutwe wa M23 ukomeje kwigaragaza bikomeye cyane hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukomeje rero kwigaragaza bikomeye cyane, ufata ibibuga by'indege. Nk'ejo twumvisha amakuru agira ati ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyarashwe. Na n'ubu ngubu mu by'ukuri usibye guhuzagurika kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo baramenya neza uwarashe ahangaha, nubwo bavuga ko ari u Rwanda. Nk'ubu Generali Cikakayiko Guillaume ejo yatangaje ko ari drone z'igihugu cy'u Rwanda ngo zagerageje kurasa ngo hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ngo kirasa indege ngo zinambara, ngo ari iyo target izi drone zitagira abapiloti zari zifite ngo kurasa, ngo ariko birangira ngo zirashe indege za gisivile. Ibyo ngibyo yarabitangaje, nyuma baza kwigarura bavuga ko ngo ari M23 ngo yagerageje ngo kwataka iki kibuga cy'indege. Kandi murabizi ko hano kuri kibuga cy'indege cya mpuzamahanga cya Goma atari bwo bwa mbere kirashweho. Ne mu minsi yashize mu kwezi gushize mu ntangiriro z'uku kwezi iki kibuga cy'indege cyarashweho igisasu. Kongo iravuga ngo ni M23 yarashe. Ese ibi ngibi kubera iki bakomeza kubivuga abangaba? Hari n'andi makuru avuga ko abangaba mu by'ukuri batazi neza uwaba uwarashe hano ku kibuga cy'indege. Mu masaha ya nimugoroba nibwo twagiye tubona umumenyesha makuru wacu aduhaye amakuru avuga ko batayo n'amabatayo amamodoka ari gutunda abasirikare special forces n'intwaro zikomeye bagose iki kibuga cy'indege cya Goma, bitewe n'ubwoba bwari buhari bwinshi, bavuga ko nibibareba nabi iki kibuga cy'indege M23 irakigarurira. Ariko se reka wenda twari tugiye kuri iyo momeko yari ihari nimugoroba, ariko twari turi no kurebera hamwe kuri uyu mubano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu aba baperezida bombi nyuma yo kushinjanya bikomeye, perezida w'igihugu cy'u Rwanda na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia mu nama ya Afurika yunze ubumwe, barebera hamwe ibibazo biri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bateranye amagambo akomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo yo ati mufashe umutwe wa M23 mukure akarenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo ruti mufasha Fdlr. Ibi ngibi ikintu wenda basabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi nama, wenda tumaze n'iminsi tuyivugaho, bayisabye kugenda y'ubwayo ikicara ku meza amwe n'umutwe wa M23 n'abakongomani bagenzi babo, bakagira ibyo baganiraho, bagaca mu nzira ya diplomasi, bakagira ibyo baganiraho, ibibazo biri hariya bigakemuka. Dore ko abavugira umutwe wa M23 nka Betara Bisimwa, Lawrence Kanyuka ndetse no yivugira mu rwego rwa gisirikare Major Wiringoma bagaragaza ko icyabateye gufata intwaro ari ihohoterwa rikomeye ryabarizwaga hano mu burasirazuba bwa Kongo, rigendeye ku moko cyane cyane, dore ko abakonyene n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi baherereye hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bakandamizwa biri ku mugaragaro rwose. Twarabibonye aho Wazalendo, Fdlr abo ngabo batemaga inka z'abatutsi baherereye hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyari muri Kivu y'Amajyaruguru.
bakabarasa bakabafunga bakabakubita bagafata ku ngufu abakobwa n'abagore. Ibyo ngibyo byaragaragaye cyane. Nabonye n'ejo bundi oni yarashyize raporo hanze igaragaza ko mu by'ukuri iki gihugu kirimo kutubahiriza agateka ka zina muntu, gukomeza kugahonyora bikomeye cyane. Ari nabwo basabye Antoine Felix Tshisekedi kuba yagirana ibiganiro n'uyu mutwe, ariko Antoine Felix Tshisekedi binyuze mu muvugizi wayo mu bya politike Patrick Muyaya yagaragaje ko batazigera bicara ku meza amwe n'uyu mutwe wa M23 ngo bagirane ibiganiro. Intambara zikomeza kugenda ziyongera gutyo. Ibyo ngibyo bigateza umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igihugu cy'u Rwanda cyo cyakomeje kugaragaza ubushake bwinshi bwo kuba bagirana umubano mwiza, dore ko n'u Rwanda rwabivuze ruravuga ruti ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibo bafite uburenganzira, bafite ubushobozi bwo kwicara bagakemura ibibazo byabo nk'abanyekongo nyine. Ntabwo u Rwanda ari rwo ruzagenda rukicara rugakemura ibibazo byabo, kandi narwo rufite ibibazo by'u Rwanda bireba u Rwanda. Ayo ni amagambo ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame asaba Antoine Felix Tshisekedi mugenzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yakwicara agakemura ibibazo bye. Ni mu minsi yashize twanumvishe ngo Fdlr ubu ngubu bari gukora mobilisation yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo twarategereje begeye hariya mu mipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dutegereza ko bazinjira turaheba. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri nabo umugani wa nyakubahwa Paul Kagame barabizi cyababaho banagerageje kuba bakwinjira hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Umubano rero ukaba ukomeje kuzamba, ahubwo ikiri kugaragara hakaba hakomeje gututumba intambara ikomeye cyane hagati y'ibi bihugu mu by'ukuri y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko Antoine Felix Tshisekedi we yateguje intambara yeruye azagaba ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero umwanya ku mwanya twajya kubona tukabona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteye igihugu cy'u Rwanda nk'uko yagiye ibivuga. Ariko igihugu cy'u Rwanda cyo cyagaragaje ko kidashyize imbere intambara, mu by'ukuri kitanayishaka, nubwo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihorana ubushotoranyi bukomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Umubano we ukomeje kwangirika, tutazi neza igihe uyu mubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje, mu gihe abaperezida bombi batari kumvikana habe na gato, ahubwo hakomeje ubushotoranyi hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ahari nuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwanya ku mwanya kizagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugura intwaro, indege zikomeye cyane, dore ko ku munsi w'ejo bundi wabanjirize uw'ejo hageze indege hariya i Goma zigera kuri 4, ibisasu, imbunda, ibikoresho bya gisirikare byose byageze hano i Goma, bisesekara hano i Goma. Ariko bikigerwa i Goma hamenyekanye amakuru ko hatari umutekano, bari gukeka ko umutwe wa M23 wahigarurira, bahise babijyana i Kinshasa ku kibuga cy'indege hano i Kinshasa. Ubu niho biherereye ibyo bikoresho bishyashya. Bamwe rero bakibaza se kuki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwihandagazaho ibikoresho biri guterwa n'iki, mu yandi magambo ese bashaka kuba bagaba ibitero bitunguye u Rwanda, ese kubera iki babivuze ntibatera? Ibyo byose rero nibyo abantu bakomeje kwibaza, ariko natwe duhanze amaso ibyo Antoine Felix Tshisekedi yavuze koko hano ko azagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Munyemerere twihuse cyane turebe ahangaha kuri uyu mubano w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, nawe warangiritse kubera ko mu minsi yashize nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Repubulika y'u Rwanda. Ubu ngubu umupaka urafunze,
uhuza ibi bihugu byombi. Bisobanuye ko ubu ngubu ibihugu byombi mu mubano urimo agatotsi. Agatotsi kafunze imihahiranire y'ibihugu byombi, nk'uko byari bisanzwe. Igihugu cy'u Rwanda cyahahiranaga n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigahahirana n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byari bisanzwe, kandi ibyo byagiraga uruhare mu iterambere. Rero nyir'icyubahiro Evariste ndayishimiye hano Igitega muri ntare ya Rushatsi ku makuru dukurayo, nuko bakomeje kwijundika bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko gifasha umutwe wa Red Tabara, kandi mu by'ukuri ibimenyetso bihari ni ibimenyetso ubona ko hari ibimenyetso byo kuvuga gusa bitagaragara. Nubwo bavuze ko ngo Red Tabara ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, iyo naho yagaragaye, ni amafoto yagaragaye. Rero ukabona ko igihugu cy'u Burundi kiri kugendera cyane ku mubano mubi igihugu cy'u Rwanda gifitanye n'umubano wa Kongo, kibanye na Kongo, dore ko ibihugu bitari kumvikana mu byabwe. Rero kuba nyir'icyubahiro Evariste ndayishimiye ari inshuti na Antoine Felix Tshisekedi, byaramenyekanye ko ari nawo mwanzuro wavuye Kongo kuba ngo bafungira ngo u Rwanda uyu mupaka. Uyu mwanzuro wavuye Kongo ni inama yagiriwe na Antoine Felix Tshisekedi, kuba ngo bafatanya mu kwanga u Rwanda, mu kuba barufatira ibyemezo ngo bikakaye, kuba bafunga imipaka. Ibyo byose byaturutse kuri uyu mubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero igihugu cy'u Burundi kiri kugendera hano kuri ibi bihugu bibiri bitari kumvikana, nacyo kikishora muri ibi ngibi, kikazana gushinja ibimenyetso by'ibinyoma bivuga ko u Rwanda ngo rufasha umutwe wa Red Tabara, bikagendera rero mu kiganiro. Ariko byaje kumenyekana neza ko igihugu n'ubundi cy'u Burundi ari inyungu kiri kwikurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nyir'icyubahiro Evariste ndayishimiye n'ubundi ari kwakira amafaranga y'umurengera aturuka hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'ingabo ze ziri gufasha FDLR mu kurwana n'uyu mutwe wa M23. Rero akavuga ati izi nyungu rwose ntago nazisiga. Hari n'andi makuru yavuye i Addis Ababa muri Ethiopia avuga ko ubu ngubu nyir'icyubahiro Evariste ndayishimiye yategetswe guhagarika intambara iri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ngo byamenyekanye ko ingabo ze arizo ziri kugira uruhare mu gushyushya iyi ntambara. Ari nayo mpamvu ingabo z'u Burundi zikomeje gushirira muri iyi mirwano ikomeye cyane iri kubera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko bahawe itegeko ryo kujya imbere guhangana n'umutwe wa M23 vuba na bwangu. Hari n'andi makuru ari kuvugwa cyane muri iri shyamba rya Kibira, ko harimo imyitozo ikomeye cyane. Iyi myitozo iri gukorwa n'ingabo z'u Burundi. Iyi myimenyerezo ikaba igamije ngo kuba ya traininga aba basirikari b'i Burundi, dore ko byagaragaye ko ubumenyi ari buke mu bijyanye n'urugamba. Ari nayo mpamvu bakomeza gushira hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero aba basirikare benshi cyane bakaba bitegura ngo kugana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gukomeza gutanga ubufasha. Ese izi ngabo zizerekerayo ko abategetsi ba Afurika bategetse nyir'icyubahiro Evariste ndayishimiye na Antoine Felix Tshisekedi gukoresha ibishoboka byose bagahagarika iyi ntambara? Ese bazaganayo cyangwa se ntibazaganayo? Ibyo byose nibyo dukomeje kwibaza, natwe tubihanga amaso, n'abanyamakuru bacu barahanze amaso ibibera hano mu Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no muri rusange mu karere k'ibiyaga binini. Wenda imibano ikomeje kwangirika, tutazi neza igihe ibi bihugu ko ari bitatu bizumvikanira. Ariko hari niho n'igihuha kivuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bishaka gufatikanya mu gutera igihugu cy'u Rwanda, mu kugaba ibitero hano ku gihugu cy'u Rwanda, dore ko bagaragaje ko ngo bafite ubushake bwo kuba bakuraho ubutegetsi bwa Kigali, ngo bakabukuraho, ngo abanyarwanda bari muri gereza,
Repubulika, ngo ikibazo ngo si abanyarwanda, ngo ikibazo ni nyakubahwa perezida wa Repubulika, ngo ufitanye ibibazo na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo bakomeza kubivuga, ariko mu nyemerere twihuse cyane turebe hano Igoma, ese bimeze bite hano Igoma, dore ko n'andi makuru avuga ko ubu ngubu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga mpuzamahanga cya Goma hari ubwoba bwinshi cyane, dore ko no muri aya masaha yo muri iki gitondo hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane, bari kuvuga ko ngo ikibuga cy'indege cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mpuzamahanga cya Goma hakomeje kubera ikintu gikomeye cyane, noneho ngo bari kwestara imbunda ngo zikumira umwanzi special forces MONUSCO, yewe abacancuro groupe Wagner ituruka hariya mu Burusiya, abasirikare baturutse muri Romania, abo bose ni abacancuro b'abazungu bakajije umutekano hano ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse n'igisirikare cya leta FDLR, Wazalendo, Sadek, abo bose ngo bakizengurutse bikomeye cyane ngo kugira ngo babimenye neza ko ngo umutwe wa M23 ngo ugiye kuba wakwigarura iki kibuga cy'indege cya Goma, ngo kubera ibi bisasu bikunda kuharaswa. Ibyo ngibyo rero na amakuru baduhaye umumenyesha makuru wacu herereye hari uri gukurikirana buri gakorwa kose gakozwe hano ku kibuga cy'indege cya Goma, ari guhita akatugezaho, ari nacyo twiyemeje kubagezaho amakuru ijyanyayo. Iki kibuga rero cy'indege ku makuru ahari akomeje no kuvugwa nuko iminwa y'imbunda ikomeje kwerekera hirya irebana naho ibisasu biri kuba byaturuka, bakavuga ko rero barasa abo bari kurasa batazwi, Kongo nayo ihita irekura ibisasu. Ubu ngubu Sadek ikaba iri kugira uruhare na MONUSCO kwestara ibyo bibunda bigiye kuba byakwifashishwa igihe cyose ngo abo bashaka gufata iki kibuga cy'indege cya Goma bashatse kugaruka kongera kugifata. Ibyo ngibyo rero bakaba bari gukomeza kugenda babivuga. Iki kiganiro rero akaba ari cyo twari turi kurebera hamwe, ese uyu mubano wifashe gute? Umubano mu by'ukuri ukomeje kwinjiramo agatotsi gakomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako bikomeza gututumba kw'intambara ikomeye cyane izaba hano ngaha. Nibikomeza gukomera muri burasirazuba bwa Afurika, ibihugu bitari kumvikana, intambara irashoboka cyane, kubera ko n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari cyateguje intambara hamwe n'igihugu cy'u Burundi, bavuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ubwo rero umwanya ku mwanya intambara yo yaba rwose ni ibintu byaba vuba na bwangu, tukaba natwe tubihanze amaso, ariko ibi bihugu byombi bikaba rwose bitapfa kubishobokera cyane gutera igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubaka ubushobozi, gifite ubushobozi bwa gisirikare, tekinoloji iri hejuru kurenza ibi bihugu. Rero bamwe bagasesengura bavuga ko bikomerera cyane kuba bafata umwanzuro mubi nk'uwo wo kuba bagaba ibitero ku Rwanda, ibintu bitabahira cyane, bitabapfa kuhira ibi bihugu byombi. Rero icyo musabwa ni kimwe gusa, ni ukuraba munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone oftyondeko, hama hijya uracubona nyine n'akazogera nako oftyondeko, hama tuje turabana mu makuru tubagezaho amakuru yo kurimbonesha kuri yanyu ari nayo yacu. Ciao ciao.